Tashun Hechos yu'un apostoletik ta capítulo 6. Hichayalbetik te skop te Diose. Hich ora te hachkop yu'un te nopuheletik te bitil bayel yakalik ta esmahele. Te hayeb machatik griego te skopike. Hachs komon yaanik te yermanotak te yashkopuhik ta hebreo kope. Yu'un la yalik te mabaya yich kushtayel te meba ansetik yu'unik te kalal yaspuk beyik sveelik ta huhunk ale. Hich te lahchaitul puk opetike. Las tsobik spisil te nopoheletike. Hich la yalbeyik. Malekuk te meyahkom bahtik ta yalelskop Dios. Tas kaspukel te ve'lile. Hich yu'un kermanotak. Leaik huktul viniketik ta awolilik te lex koplalike. Sok te ais pihil yotanik. Sok te nohel ta yotanik te chul espiritue. Hame yakak beitik sventainik in atelto. Yan te hootike. Hame yakak te lintik skoponel Dios. Sok yalel te skop Diose shik. Spisilik lek layayik te kope. Hich las tsaik te Esteban. Te aybayel shchunhel yotane. Sok te nohel ta yotan te chul espiritue. Sok uk te Felipe, te Procoro, te Nicanor, te Timón, te Parmenas, sok te Nicolás, te Talem ta Antioquía, te yak ohis ba ta judío ile. Te chunheletike las te kanik tas tohol te lahchaitul puk opetike. Sok las kopon beik Dios tas tohol te huktule. Sok las kahambeyik skabik tas holik. Puk te skop Diose, bayal esma te nopoheletik tabay Jerusalén. Aitsobol sacerdotetik te layak shchunghel yotanike. Te Esteban ay bayal yutzil yotan, sok yuel tas pasel bayal chahpa teliletik, tas tohol te lume. Haugme to ay las tehkans baik hachel te machatik ayik ta sinagoga tes bilinehik te libre ayike. Sok ay machatik talemik talum Sirene, sok talum Alejandría, sok tas kinal Cilicia, sok tas makem kinal Asia, te hachik takop sok te Estebane. Haugme to ma hu yuunik te las tsalik takope, melil akbot bayal spihil yotan, yuun te chul espiritu te kalal yak takope. Hich yuun las tohik lotil testiguetik te la yalik ta lot te yak ta stoy bak optayel, Moises sok te Dios te Estebane. Hich te machatik ans tsalik takop te Estebane, las hachbeyik slab yotan te lume, sok te principaletike, sok te tzibohometike. Hich las humtayik ta tzakel te Estebane. Sok la yik bael tas tohol te mukul tsoblehe. Las tehkanik te lotil testigoetike, hich la yalik. Ha invinicto maskoms batas bolk optayel in chul templo to sok te mandalile. Sok kayohtik tohol te layal te ha yashin in templo to te Jesus te Nazarete. Sok te yas yantes botik te costumbre etik kuuntik te layal botik hilel te Moisese shik. Sok ya siantes botik te costumbre etik kuuntik te layal botik hilel te Moisese shik. Hich te machatik nakalik ta mukul tsoblehe, spisilik las tohlin beyik ta ilel sit te Estebane. La yilik te pahal sit yelaw,
sokchul abat yu'un Dios tesite. Dios yakbet bendición yu'un teschul kope.